Banu usilala, cholop chiku karuaan nak nanggeske, nak likatanamit, kyok chinumek sa hunnim la railal. Shben tentok shtawal ru karuli railal. Li railal aan lishnumik hun li yahel li mak asa kacho nakshkulung. Li nalet ut nashke sa railal li kachuam. Kaot nakshkwang shakabankil, shakrabil lishnumik li nim la railal, hain sa litanamit. Sana bal chining kaltenamit ut hokan akwi litenamit Guatemala. Shkulung hun li yahel nalets ut lishkabaan coronavirus COVID-19. Li nashke sa railal chishuni litenamit. Hokan akshkwang shtzapal chishunil heb li naakej. Shkwang akwi shrambal shpejikep li bele balchich. Lich utamit sana balil. Heb akalel tenamit tenemamil sa shbenep rilpal nakpanumang khochang krush kwang shakabankil nakmakaak chiklibek. Lishmak ay libek nashtie naruk nangko el salikochoch kahkwi sa lional shakabampil. Naknarake liona lain, hinkajik naruk li elk sa liochoch. Chishuni lain, kyok chi ushk, renakt kwank li kolok ip chirulit yahel. Reshkol bala kwip chirulit yahel coronavirus, kanakat sa lakochoch. Esil nashnumsi li pukmu esil lain. Utlish molamil heblik ila atinopal maya re literamit Guatemala.